Ahee, lamukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chianele. Yeah, of course nem leta hi kha hi lwela timhaka ta siku ra Rhangani, and then of course hi tlhe hetela timhaka ta Nghalas Records loko va continue va bifa Nomonde Rodger ku ya mahlweni, so hi ta hi kha hi vekela video clip ya vona of course. Yeah, so hi ta hi kha hi sungula timhaka ta siku ra Rhangani. So previous mi nga ma hleketa hi vekele this video laha hi nga hi kombisa ku siku ra Rhangani a yi ri karheteni swinene ka YouTube leyi a yi ri ka position number 29. However, eka siku ra namuntlha of course ra ti 18 ta October hi na update here. We have an update a hi nghene ni ku trend ni ku music here. Ha ti hi mi kombela ku endleka yini laha. Ma yi vona ya mhaka leyi. A hatiseni hi hatisa scroll please hi leyi siku ra Rhangani sweswi a hi checking position hi vona ku yi le ka number mani sweswi. As you can see siku ra Rhangani se yi le ka number 26. From 29 to position 26 yi le ku tirheni swinene. As you can see leswi la leyi number 26 ya komba henhla. Oh, ya komba na leyi yi le ka number 26. So hi nga vula tani congratulations to to siku ra Rhangani yi le ku tirheni swinene. Mina YouTube yona yi tekela ngopfu henhla ngopfu in terms of music na ti-trendings ku hi side ra mina ko va personal preference of course. So as we can see yi le ku karheteni because mina ni yi tekela ngopfu henhla ngopfu because a swi easy ku trenda ka YouTube. Ku nghoma yi ze yi trenda ka YouTube loko yi ze yi trenda laha swi vula swo tala ngopfu. So swi komba ku yi le ku tirheni majinja cake ma. It's good. So ni nga vula tani congratulations to Rhangani loko ya ha gonya kambe ni ta tlhela ni ta vula. Hikuva ni mahungu ya kahle mi ri a hi vuli swa kahle pfa hi vula loko swi ri koho. Yeah, of course swi va hi ta hi tlhela le ka Nghalas Records already a hi vekele ti-various videos. Loko va ri karhi va rhunga Nomonde Rodger of course mara se va ha continue. So va lava of course va kha va rhunga Nomonde Rodger hi timhaka to va a nga ri ku humeseni ka album. Hi va lava hlamusela ku swi endlise ku yini. La xitulwini lexi nga la xitulwini i lexa khale lexiya xi lavi xa tika ku na van'wanyani a va le ku humeseni ka music kumbexani va xota xilo xexo hleketa hi va donatela. Hi ku permit na wena njhen'we hleketa ku ri xilo xexo hi teka hi va nyika xona va ta kota ku inana. Alright mi donate xilo xexo ka lavaya kumbexani va xota xona. va nga va i nghoma yi kona. Mavele Matshwini tsandza ku ri swona Sugar daddy yi tsandzeka ku tana nghoma. Sugar daddy yi tsandzeka ku tana nghoma. Sugar daddy yi tsandzeka ku tana nghoma. Munhu a wina na sugar daddy. A wina na sugar daddy a heta ta hi tolovela. Hi mhaka leyi. Yes. Yafo, iphiyele wena. Iphiyele wena.